Cek, cek. Cek. Ini semua untuk galah sane ketiba sadurung puniki ngelanturang bebaosan miring sarang sami tan surut-surut ngaturang pangastung karo pangan jali maring linggih hida betara-betari sane melinggas tanah ring jagat bedulu pemekas iriki ring pura pengastulan desa adat bedulu. Melarapan untuk mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Pertama, dane jero mangku sang rumaga suci para pangelingsir sane dahat suci yang titiang. Asapunika nalar maring prajuru adat, maring prajuru pura riki sane dahat wangi yang titiang. Lan para pengayah maka sami nalar irda ratu sarang sami sane tresna sehenti tiang. Mano bagio pisan rainane mangkin sajeroning puja wali ring pura pengastulan desa adat bedulu puniki kemargian aci pecalonarangan.
Sajerone ngamargia ngaci penyalonarangan ring Bali makueh wenten bantang wenten sastra saneangin sepat siku-siku sajerone pemargi. Minapi ratu sareng sami sampun sauninga titiang boyaja nasikin segara tan ewantan wantah mapunguatur mangda saya nincap sayan eling sareng sami. Kewantan ring pemargi pecalon arangan wantah nguning ayang kewentenan ruo bineda. Dua sisi yang berbeda tetapi saling berkaitan, tidak bisa lepas. Dia sering punika wenten pemargi siosan, wenten contoh-contoh sanes siosan. Wenten makadi purusa kelawaning perdana, kiwa kelawaning tengan, dharma sadu kelawaning dharma weci, jele kelawaning melah, iwang kelawaning patut. Duaning punapi kewentanan abjagat mangkin kali juga tan presida lempas tan sida pasahang saking sana wasta ruwa bineda. Sana mangkin kaitan sarang pecalon arangan punapi. Duaning ring kewentanan penyalon arangan akueh wenten pengajah wenten pretiwimbo. Punapi antuk mangda saking tontonan menadi tuntunan. Duaning punapi sane mangkin titiang ngayu bagyo pisan generasi muda pemekas para yowana sampun sayan eling sampun sayan senang ring sesolahan bilih-bilih puniki aci pecalon arangan. Kewantan tan wantah senang kemantan sane panggih titiang akeh nalar sane lempas. Makadi di margi kakuk liak pocol nika kentang. Tan wentan artine punika tan wentan kasuk semane ampura puniki titiang boya jeniktik tangkah ngaku paling ririh paling wikan tan titiang purun niriki ngaturang ayah sangkaning pengarso iriki sangkaning ulaman sangkaning sih pasuecan ida sesunan sane wentan iriki madasar untuk Banten medasar untuk bakti duaning san mewasta Bali tan lempas saking san mewasta wali wantah Banten yen tan wentan medasar Banten ampura peng banget titiang tan purun menang iriki duaning akueh pemargi ring jagat Bali tan sida lempas saking yantra mantra mudra mandala. Yantra punika simul-simul akeh wentan niriki sejroning penyalon arangan. Mantra punika ada doa wentan ucap-ucap. Mudra punika igal-igalan utawi sesolahan. Mandala punika genah iriki genahnya mangkin kewentanan aci pecalon arangan. Tincapan titiang sajeroning pecalon arangan wantah wenang medaging watang-watangan. Pinaka silih sinungil utsaha nyomia sahananing gering sasab merana. Duaning punapi sejeroning pangunangan yen sampun nae undang apa kalebang. Titiang undang niki sampun pisuguh ne mangkin. Yen ngunang sing tan wentan pisuguh sing ada laban pocol punika sekadi wawu di margi liak kakuk nak sing ada pisuguh malebos melang di budala punika tutup di marginya jago di margi ke liak ajakti yen mangkin titiang iriki ngunang wentan pisuguh titiang niki watang-watangan. Sajeroning ayah watang-watangan tan sami purun tan sami kayun duaning napi hidup ajak mati sampun asa.
Wonten ampura puniki ayahan puniki dahat mau tame. Guaning punapi badannya dirinya sendiri dipersembahkan kepada Ida Betara Ida Sesunan. Pemargi puniki patah sekadi pemargi pediksan. Kewantan batiosan melihat titik mantan sastra. Ini sadurung sinap titiang sane mangkin puniki ring jagat bedulu menawito sapa sira iriki sane weruh wikan widagda sajeroning dharma weci demen nyakitin timpal, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ngiring rauhan meriki. Mai liok. Pangtan pocol ayah, pangtan pocol meriki titiang nyarangan semeton titiang ring jagat bedulu. Yentan presiden minto nang watangane tan telah ban ngajang niki tukang undang dados. Tan presiden tukang undang penyanang niki dados. Mali bos tan masih meresidang karena rame niki tuh mungkin kan ampun das lemah mina ampun kepekan lia agentan. Mali bos di setro eri kalong uripe dados. Niko pilihan-pilihan wonten opsi-opsi kanten plan A, plan B kanten. Mangna punapi, mangna majantan aci puniki kanten. Inggih saking titiang wata sapunika mali bos-bos tan merasidang iriki iring di setrone ri kalong urip irike centokan dados. Kewantan ampura titiang tan madaging tempuan tan nggih titiang tan purun ngelangkungan kesidian kewisesan Ida Sesunan jiwa peramanan titiang Ida sadeng amal tan purun titiang sekian hari tan pemargi aci puniki puput male bos di setro puput genten yen jakti kesatria rireh prawira ngiring centok nggih saking titiang wanta sapunika mantan. Mogi-mogi sangkaning aci pecalon narangan puniki jagat Bali pemekas jagat bedulu sida gemah ripah lojinawi sayan kerta raharja sami ngemanggihin kerahayuan kerahajangan. Menapta ke hatur titiang kirang langkung titiang lunas gang rena sinampura tamat kelintang kantun wimuda. Tun pangkung kesegarok kirang langkung lunas pengampura. Suksema, salam rahayu, om santi 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 om. Oke, jurus.